بلا سلاv li figen yüksek dağbın. Selam olsun. Bila silav li gülten Kışan'a. kışanak be. İdris Her Balıkesir'e. vahalle İdris Baluken be. Selam olsun. Bila silav li Sırrı Süreyya Önder be. Selam olsun. Silav li Zulme karşı silav li wan kesin ku li dijî zulmê li ber xwe didin. Amanın direnişinden Her wiha ji ber xwedaniya kawa ku agirê Newrûzê derketiye û bi berxwedana Leylayê re û bi berxwedaniya hevalên wê re her ku diçe geş dibe û mezin dibe. olsun. Silav li 34 li wan kesan be ku ev 134 roj di greva birçîbûnê dane birêz Leyla Guven. Selam olsun. Nasır Yağız'a. Silav li Nasir Yağız û Sebahat Tuncel be. Her wiha li Selma Irmaq be. Selam olsun. Silav li Zindanlarda ve wan dışarıda kesên ku li zindanan û li der ve yatıran bütün ketine yoldaşlarımıza greva birçîbûnê. Bu Nevruz Ev Nevrûz, sizin Nevruz'unuz. Nevrûza we bixwe ye. Büyüttüğünüz Nevruz Ew ateşi agirê Newrûzê yê ku we geş kiriye ji bo îr û bûye hêvî û ji bûna paşerojê jî rûnahî. yaşatmak Her için wiha ji bûna vejandin û jiyandinê yên ku jiyana xwe danine ber mirinê weke Zülküf Gezen em li pêşiya bîranîne û bi rêz û hurmet bejna xwe ditewînin. Zülküf Gezen'e, Kemal Kurkut'a, Mazlum Doğan'a, Zülküf Gezen û Kemal Korkut û her wiha ji mazlûm doğanan re û bi milyûnan kesan re em dibêjin ku wê jiyan û aştî û çareserî ser bikeve. bugün açlık Îro grevindeki ew arkadaşlarımız hevalên me yên ku di greva birçîbûnê danin daxwaziyên xwe hene û dengê dwana yên ku nabihîzin êdî bibihîzin vê tiştê. Êdî vê dengê bibihîzin. duyun bu çığlığı. Bibîzin vê qîrîna ku heye. Bugün bu meydanda Îro li vê meydanê bu haklı talebe ku daxwaziyeke mafdar tê kirin bi milyûnan kes dengê xwe lê bilind dikin. dünyanın dört Bi milyûnan kes li çar aliyê cîhanê vî dengî bilind dikin. tekrar söylüyorum. Dubare ez dibêjim ku Yoldaşlarımızın talebi daxwaziya hevalên me daxwaziyên me ne. onları yaşatmak, Vejandina wana deyneke ku li ser milên me ye. Ev ku berpirsiyatiya ku heye li ser milê me hemûyan e. Ahmet bir kez daha tarih yazıyor. Ahmet careke din dîrokê dinivîsîne û Bir kez daha careke tarih din yapıyor. şahidiyê li mêjû û 6 dîrokê yıl dike. önce 6 sal beriya niha mektubunu nameya Birêz Öcalan dîsan li vê meydanê min bi xwe xwendibû. altı yıl önce 6 sal beriya niha bu meydanda li vê meydanê hepimizin geleceğe dair di derbarê paşerojê de me hemûyan hêviyên xwe yên aştiyê çêbûn. Sırrı Süreyya Birêz Önder'le birlikte Sırrı li gel Birêz Sırrı Süreyya Önder li vê meydanê dibin çavdêriya bi milyûnan kesan me dema ku nameya Birêz Öcalan xwend ji bûna aştî û azadî û demokrasiyê û edaletê û her wiha ji bûna baweriyê hestên me ku hebûn zêdetir mezin bibûn. Lêbelê wê rojê yên ku ew name weke tune hesibandin û her wiha rêkeftina dolma baxçeyê tune hesibandin 5 Nisan di 5 Nîsanê de di 5 Nîsana 2015 de ew tecrîd dane dest pê kirin. çözüm sürecini yargılayan Yên ku çareserî xilaskirin û pêvajoya çareseriyê darizandin ku ev zihniyet bûye bila careke din li vê meydanê binêre.
اوین که اف 5 سالن تجدید بجیه دکن بلا جاره کردن باش لوی میدان بنیرن. O gün o mektubu yok saymasalardı. اگر کوه روژه او نامه تونه نحس باندانه و او تجدید ندابان دست بکرن Mutabakatını هر وها ریکفتنا دولما باچه تونه نحس باندانا باور بکن که ایرو لوی ولاتی hem هم demokrasinin هم hem de özgürlüklerin لوی ولاتی و هم دری آشتی و دموکراسی و آزادیان به هاتا وکرن süreci bitirmesi و اگر کوه روژه اف پیواجو بداوی نکربان ایرو لوی میدان بره صلاحتین دمر تاشی و هبا برز لیلا گوونجی و هبا برز سبها تونجل جی و هبایا sevgili برز گلتن قشانک جی و لوی میدان بویا ancak لبله 80 milyonun hayali olan لبله آشتیا که خیال 8 میلیون کسانه جبونا کرسیه که کرنه فدا لبله دوی وی که جی بزانه بن که او ایراده سر خواه ناتاوینه و سر خواه خوار ناکه و او ایراده تجاران تعویزان جی آشتیه ناده işte 21 Mart işte اوانها Temmuz, 21 آداره و روژا نوروزه işte Ahmet دیسان او 21 آداره و دیسا آمد Tayyip Erdoğan انقره و طایب اردوغان بلا وی میدان ببینی ایدی وی میدان ببینه bu meydandan yükselen لوی میدان او قیرین آشتی که بلند بن قیرین آزادی که بلند بن او نرازی بونه لهمبر تجرید که هیا ایدی ببینن ایدی ببهیسن oynamaktan و رولا سی میمونا نلیزن bir halk گلک bedel گلک ödemeye که او قاس بر دل دانه و او قاس لبرخوا دایه جبون آزادی خواه و جبون آشتی و جبون دموکراسی لوی میدان جاره کدن دقیره دنگ ما دچه انقره دنگ ما دچه قصره eğer bu sesi اگر که görmezseniz هم و دنگی نبیزن و نبینن و دمه همه جی جاره کدن جاره کردن و نشانی و بدن که او خلک دوج آشتی و دموکراسی برناده و وی که نشانی و بدن که دست آزادی خبر ناده sevgili halkımız گل می هجا 21 Mart اوا دیسا 21 آداره و در وها 31 آدار جیده جبونا هل بجارتنان 10 روزمانه هر کس پیوسته وی که باش بزانه بکو ده 31 آدار ده همه لهمبر ظالمان بکونه هل بجارتنان همه لهمبر رژیم ظلامه که لهمبر رژیم AKP و MHP همه بشداری هل بجارتنان ببین bizler bu faşist ittifakın همه hırsızlığına ام لهمبر تالان و دزیا و دستلداریا که هیا بشداری هل بجارتنان ببین her alanda ام جبونا که جن لهر قاده که و لهر جهه که ین که تو نحس باندنه و که رژیما تک پرست یا ظلام ام بشداری هل بجارتنان ببین ام ده 31 آدار ده tek millet لهمبر فراست تک زمان تک دولت و تک ملت و تنی از ام بشداری هل بجارتنان ببین hakkın hukukun üstünlüğünü yok sayanlara karşı ام لهمبر وان کسین که سردستی و سروریا یا سای بمپی دکن ام بشداری هل بجارتنان ببین ام لهمبر وان کسان بشداری هل بجارتنان ببین که ملت ما خسنه نوا چرخه که بیکاری و زاروکن من محکومی پاشه روژه که طاری کرنه bizler ام لهمبر وان کسان بشداری هل بجارتنان ببین که ایرادا گل من ناس ناکن و ساد خوازن که بقیومان ایرادا و خلک دست سر بکن ve bizler و biliyoruz هر وها ام وی که جی پر باش دزانن که گل ما ده هل بجارتنین 31 آدار ده
و دستلاتداری هری تاریا و 100 سال اوجبونا که بهلو شاندن و به مرا بمشنو و ذهنیت بخنن و گلیشا دیروکی. Değerli halkımız, گلمه هجا اولین منیم برس seçimlere halkın ittifakıyla, emeğin ittifakıyla دوان هلبجارتنان ده به ریکفتن و هفپیمانی جنان و گلان را و یا هری گرینگ جی به هفپیمانی کردان را انبشتاری هلبجارتنان ده بن او هفپیمانی که هاتیه کرن گرینگیه که خوایا دیروکی هیا ای رو جچار هلان و لهمبر دیروک آمه لهمبر چاند آمه و لهمبر هبون آمه و لهمبر ناسنامه آمه که ایریشتن انجام دان لهمبر وان ایریشکاران یکیتیه که هزه که مده آوا کرن او یکیتیا هزه هپیمانی کردان و هپیمانی جواکان و هپیمانی کده و هر وها هپیمانی جنانه Kürdü yok sayanlara لهمبر ین که کردان تونه ده حسبینن و انکار دکن ایراده یا کردان دست سر دکن هفپیمانیه که هاتی آوا کرن به هزاران سالانه که عمل سر آخین خواهین رسند جین ین که دخوازن ما بقوتین نجمه را دبیجن که بقلعن و لورهرن هفپیمانیه که هاتی آوا کرن جور جاره کردن جی ام به هف را بانگ دکن و دبیجن که لسر وان آخان bu ülkede bizim لسر وان آخان ما فهمه هیا و او آخ آمه و او ولاتی مه و ام لجهندی نهاتی نوی ولاتی و بفرمانا تو کسی رجی ام وان آخان نا ترکین و ناچن rahatsız olanlar ین که جمع عاجز و نراحت هبن بلا کرم بکن و او بخوا بچن دری وکیر یا بلا او بخوا جور بچن sevgili halkımız biz bir barış partisiyiz. ام پارتیه که آشتیه نه شرکرن تشتکی گلک حسانه لی آشتی دل و ویرکی دخوازی Bizde de لجم مجی لجم گل مجی halkımızda da hem لجم گل مجی هم دل هیا و هم ویرکی هیا buradan bir kez daha görüyoruz. جبر جاره کردن جی ام دبینن که لجم گل آمده هم دل هیا و هم ویرکی هیا Bu ülkeyi karanlığın esiri ین yapmalarına ام نه لبن که وانا وی ولاتی بکنه دیل کرده دست تاریتیه دا آگر نوروزه و وی تاریتی روحنی بکه ام وی که دزانن و لی پیوست افتشتجی تجارا نیش بیر کرن که قادا آمده دبن شاهدی به میلیونان کسان دا پروژه که مزن یا آشتیه و دیسان جیب بکه و هر وها و میسوگر و آشتیه لوی ولاتی بجیه بکه ام جوا باور دکن و باوری اما بواته demokrasi لآشتیه و دموکراسی و هر وها باوری اما یاش بونه آزادیه که هیا به باوری را جاره کردن اوه نوروز جبونه تواهی گلین جیهانی هم بجین که بلا پیروز به گل ما یه هجا میسوگر امه سر بکون امه سر بکون و سر بکون bir kez daha hepinizin Nevruz جاره کردن از نوروز و جدل پیروز دکم و نوروز güvene armağan ediyor. و نوروز از پیشکشی برز لیلا گوان دکم Piroz be Nevruz, Piroz be Leyla Güven, Piroz be, Hatre ve Hevalno, Hatre ve